Соработката помеѓу тренинг центарот на Нансен Диалог центарот Скопје и Советот за интегрирано образование на Северна Ирска резултираше со свечено доделување на 50 сертификати за наставници и професори за успешно завршено основно ниво на обука за интегрирано образование. Теоретскиот и практичниот дел на обуката траеше 1 година. Им донесе знаење со кои што се подобрува квалитетот на наставата, тандемската соработка, комуникацијата меѓу родителите, учениците и наставниците, надминување на стереотипите и предрасудите во мултиетничките заедници, квалитетни содржини карактеристични за интегрираното образование. Integration is not about the one side eating up the other side. Integration is not about assimilation, becoming similar. Integration is about respecting the differences, learning each other's language. It's so easy when you're a child to learn languages. I knew a girl, she was 6 years old. Her father was Norwegian, her mother was Japanese. But mother could not speak Norwegian, father could not speak Japanese, so they spoke English around the dinner table. So she spoke Norwegian with father, Japanese with mother, and English around the dinner table. But they lived in Berlin, in Germany. So she spoke German with her brother. Then they moved to the French-speaking part of Genève. She continued. She had a brother tongue, a mother tongue, a father tongue, a family tongue. And then, of course, started school and spoke French with her friends. It's absolutely possible. It's easy when you're a child. So I just want to congratulate you, because you're not only on the cutting edge of education in Macedonia, you are on the cutting edge of responding to an issue we don't know how to tackle in Europe at large, including my country, Norway. I don't know what will happen in Macedonia, but the issue of integrated education will become a much more powerful issue in the years to come. And then it's so important that we are a team together. Предавањата беа реализирани од стручниот тим на НДЦ Скопје, локални и меѓународни експерти од полето на интегрирано образование, истакнати професори од Северна Ирска и Норвешка. Темите, кои што се обработени во модулот основно ниво на обука, се учат само во рамките на тренинг центарот при НДЦ Скопје, кој што е единствен сертифициран за интегрирано образование. Главната цел е создавање на кадар кој што ќе биде подготвен да работи на програми за интегрирано образование, но од досегашните искуства, обучените кадри велат дека успех се постигнува и во редовниот наставен процес. Денес е посебен ден за нас, посебно ни е драго да се биде прв во нешто. Во 2012 година НДЦ Скопје во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија имавме чест први да бидеме во отварањето на првиот тренинг центар за интегрирано образование во Македонија и во регионот. Предпоставувам истото чувство го делите вие, наставниците, професорите, кои што ја завршувате основната обука, односно сте првата генерација кои што ќе добиете сертификатот. Сертификат значи меѓународно признат, бидејќи како партнер организација во тренинг центарот на Нансен Диалог центар Скопје, значи може да го видите логото од Советот за интегрирано образование на Северна Ирска, со кој што се подобро и подобро совработуваме и едноставно е еден од најдобрите центри, тренинг центри за интегрирано образование во Европа. Нивното 30 годишно искуство во интегрираното образование има голем придонес во креирањето на програмите во НДЦ Скопје, а и самите вие како учесници во обуките кои што беа одржани од страна на предавачите на тренинг центарот на Северна Ирска, видовте колку понапред и со какви методи располагаат и употребуваат во нивниот образовен систем. Да не должам многу, посебно драго ни што еве за прв пат на некој начин, на пола пат, но сигурен пат завршено, имаме група на наставници кои што ќе добијат сертификатите за поминати обуки теоретски и практичен дел.
Морам да напоменам, значи, сета идеја почна од општината Јегуновце, конкретно од првото интегрирано основно училиште во Јегуновце, а се прошири денес во многу голем број на општини во Македонија. Исто така, сакам да потенцирам и да нагласам дека пријатно сме изненадени од втората група на наставници кои што беа спремни финансиски да парципираат во обуките. Изненадени сме од нивната мотивација, нивната енергија и напорот што го вложува, значи, да добијат што е можно подобри и поквалитетни обуки да ги применат во нивните мултиетнички, но и моноетнички училишта, конкретно во редовната настава. Овој модел веќе 6-та учебна година храбро и решително внесува нов, интеркултурен и интегриран дух во целокупниот воспитно-образовен систем во Република Македонија. Вашето активно партиципирање во рамките на основното ниво на обуки за нансен модел за интегрирано образование е доволно силен индикатор за придобивките и позитивните аспекти и исчекори од овој вид на обуки кои се внимателно и темелно програмски конципирани и креирани. Вашето практикување на нансен модел за интегрирано образование во рамките на вашите матични училишта, вашите училници, е доволно јак показател за важноста и улогата на реализираната обука во нашиот тренинг центар. Денес помеѓу вас се и сите оние наставници кои што допрева во текот на оваа учебна година ќе започнат со стекнувањето на првите информации, искуства, компетенции, поврзани со интегрираното образование и успешно применување на интегрираните активности и на нив секако од се срце им посакуваме среќно и успешно започнување на предстојните обуки. Поради позитивното искуство, повеќето од наставниците и професорите продолжуваат со напредното ниво на обуки, бидејќи интегрираниот образовен процес во македонското општество им нуди глобален едукативен развој и следење на светските тенденции. Biz bu programa geçen yıl tanıştık. İşte bu gördüğüm gibi işte çok gelişmiş bir proje. Daha önceki gittiğim seminerler onlara benzemez. Ondan sonra işte okulda öğrenciler de bunu çok sevdi. Hep soruyorlar ne zaman ders olacak, hangi gün, hep merakla bekliyorlar. Orada derse gittiği zaman böyle sanki güzel bir heyecan var. Çok güzel çalışırlar ve çok destekliyorlar. Demek ki çocuklar bu programı destekliyor. Peki diğer öğretmenler ya da veliler bu programın ne gözle bakıyorlar? Destekliyorlar mı onlar da yoksa daha bir şey mi var? Veliler de bu olgun görüyor bu proje için. Çünkü sonuçta işte öğrenciler birbirleriyle daha fazla arkadaş olurlar. Ondan sonra dil konusundan da öğreniyorlar. Ve ebeveynler de bayağı memnun. Var mı bazı sorunlar ya da zorluklar bu programı uygulamak için? Yok, sorun yok, bir problem yok. Yani şimdiye kadar her şey çok güzel gitti. Yani çok memnunuz. Најпред би сакал да кажам, да искажам голема благодарност до Нансен организацијата која што ни овозможи и ни даде можност на еден друг начин да пристапиме кон едукација на учениците во нашите оделенија. Јас бидејќи доаѓам од чиста етничка средина каде што нема открива Паланка, нема други етнички припадности, но овој модел на работа ќе го применам во моето оделение бидејќи пристапот и начинот на работа и сето оно што го научивме во текот на обуката која што ја имавме од обучувачите организирани од тренинг центарот на Нансен, научив многу работи да ги подучам учениците како да учат и како да ги прифаќаат различностите и како да ги восприемат сите оние обкружувања со кои што се сретнат во натамошниот тек на својот живот. Но дали имате услови во училиштето каде вие работите, услови за да ги примените овие нови знаења кои што ги стекнавте ова? Во текот на ова обука добивме многу убави насоки и инструкции од обучувачите како и на кој начин да го имплементираме сето она кое што е потребно на ваков начин и со ваков пристап за работа со ученици. Се разбира, сето тоа зависи од креативноста и инвентивноста на наставникот како и на кој начин ќе го имплементира тоа во содржините во кој што работи, но мислам дека секогаш можат и наставникот треба да најде начин како да го тоа реализира во часот.
Дали мислите дека ќе бидете добродојдени и од другите колеги и од раководството на училиштето да го применувате овој нов модел, или кои мислите дека се најголемите предизвици? Се разбира дека јас го поддржувам овој модел на работа во училница, се разбира дека го пренесувам и на моите колеги и им кажувам дека станува збор за еден прекрасен и веќе проверен начин на работа во училници со ученици од различни етнички припадности, каде што можат учениците да на интересен начин, на ненаметнат начин да учат за различностите во своето обкружување за другите култури со кои што живеат во една заедница. Сето ова е пробано, проверено и мислам дека може да се реализира во училиштето, без разлика дали станува збор за мултиетничка средина, дали станува збор за чиста етничка средина каде што учат ученици. Сепак зависи од инвентивноста и креативноста на самиот наставник како и на кој начин ќе ги учи своите и ќе ги подучува своите ученици за различностите во своето обкружување. Бидејќи ние сме држава која што нуди можности да се учат вакви пристапи, вакви начини за работа со ученици, да се учи за различностите и да се прифаќаат во своето обкружување и во својот живот. На овој начин ги учиме учениците и целиот свет да го прифаќат на еден друг начин, бидејќи можноста за комуникација, за движење и на тој начин може да се прифаќат и различностите со кои што се среќаваат во текот на својот живот и учениците, и моите колеги, и сите луѓе кои што живеат во Република Македонија и пошироко. Përshëndetje, njëherit dua të them falenderoj qendrën Nansen Center Dialog për mundësinë që na dha për të ndjekur këtë trajnim. Ishte kënaqësi e madhe ajo që mësuam apo përforcuam prej asaj që dinjim ishte se si duhet të implementohet, domethënë një program i integruar me aktivitete jashtëmësimore me nxënës të etniteteve të ndryshme. Unë vi nga një shkollë e cila është shkollë multietnike me 4 etnitete që mësojnë në shkollën tonë, në 3 gjuhë mësimore, dhe nuk është diçka shumë e re për neve si arsimtar, po është diçka si përforcimi asaj që dim deri tash. Temat të cilat të zhvilluan, modelet të cilat i mësuam, trajnuesit e mirë dhe gjithë rrethit në të cilën ishim si arsimtar, shkëmbimi i përvojave të ndryshme, për shembull kishim arsimtar të cilët vijnë nga shkollat të cilat janë etnikisht të pastra dhe idejat të mbledhura të gjithë në një vend ishte një përvojë e shkëlqyeshme. Po mendoni se do të mund t'i zbatoni këto njohuri të reja që i fituat gjatë këtij trajnimi në shkollën ju ku punoni, keni kushte të mjaftueshme që t'i zbatoni këto njohuri? Siç thash edhe më herët, është fakt se kemi kushte dhe ne vetëm se edhe paraprakisht punonim në diçka multietnike apo punonim në një program multietnik, e tash është kjo diçka pak më ndryshe e integruar dhe realisht shanset për të punuar në këtë model apo me këtë model ekzistojnë, por derisa kemi nxënës shqiptar, maqedon, turk dhe rom në të njëjtën shkollë, nuk janë të ndarë, domethënë mësojnë në të njëjtin objekt dhe klasat i kanë afër dhe bashkëpunojnë njëri me tjetrit në seksione të ndryshme, në aktivitete të ndryshme, për atë arsye është shumë e mundshme për të realizuar ky model dhe kjo përvojë mund të përcillet edhe në shkollën tonë ashtu siç është marrë këtu. Unë dua t'ju pyes edhe lidhur me perceptimin e arsimtarëve, kolegëve të tjerë që keni në shkollë, lidhur me këtë model, si e shikojnë ata? Keni vështirësi ju apo pasi edhe tha që punoni në një shkollë tani multietnike dhe pak a shumë e zbatoni këtë model, po cila është sfida më e madhe? Puna me kolegët tjerë apo me prindërit, me nxënësit? Sinqerisht, shkolla nga viu në shkolla fillore Sande Shterioski Kërçov është shkolla e cila viteve në vazhdim, domethënë në të kaluarën punon në projekte të them të ndryshme dhe të ngjashme me këtë, dhe është e perceptuar dhe është e pranuar shumë mirë edhe nga kolegët maqedon dhe turk, dhe ne nuk kemi problem të ndarjes, respektojmë të tonën dhe respektojmë të tjerët. Për këtë arsye nuk ka ndonjë pengesë e cila do të na ndalonte që të punojmë. Në krahasim me shkollat të cilat janë etnikisht të pastra, ndoshta te ato ende ekzistojnë ato paragjykimet se nëse punon në një model të integruar do të thotë ta humbish tënden. Në realitet integrimi nuk do të më thonë asimilim, po integrim do më thonë ta njohësh tënden dhe të respektosh të tjerët. Свеченото доделување на сертификатите беше посветено и на новите групи на наставници и професори кои што имаат добиено целосни или делумни стипендии од Нансен Диалог Центарот во Скопје. Со соодветна презентација од страна на тимот за едукација им беше овозможено да се запознаат со одбележјата и придобивките на Нансен моделот за интегрирано образование.
Па аплицирав најмногу затоа што имав слушнато дека оваа тренинг обука е многу позитивна и за наставниците и за учениците. Се надевам дека ќе дојдеме до нови знаења, нови техники, нови методи кои ќе можеме да ги имплементираме во секојдневната работа, а на тој начин ќе можат и учениците многу полесно, многу побрзо и поквалитетно да дојдат и тие до нови знаења. И кои се најголемите предизвици според вас во имплементацијата на оваа програма? Па и во нашето училиште има различна структура на ученици. Се надеваме дека ќе можеме да ги имплементираме на едно повисоко ниво, дружењето да го спогатат учениците, а исто така знаењето кое што малку стагнира кај одреден број на ученици, дека ќе може да се зголеми на едно повисоко ниво. Дали гледате кај вашите колеги подготвеност исто така да го применуваат овој модел, но и кај родителите и учениците самите, дали сакаат, како го гледаат овој модел на интегрирано образование? Па мислам дека овој модел позитивно е прифатен кај сите. Кај нас се уште е новина, но мислам дека има потреба од ваков вид на обука која што ќе дојде многу убаво ќе биде прифатена. И мислам дека ќе има доста голем одзив, а уште подобро е тоа што дека ќе може да се прошири и да се продлабочи соработката и понатаму, и со родителите, и со учениците, но и меѓу наставниците. Po shifun kam marrë pjesë në shumë projekte tjera multietnike, prandaj ndoshta kjo ishte edhe një sfidë për ta provuar arsimimin e integruar dhe zakonisht kam shprehi që atë që mësoj ta ndaj dhe me të tjerët, prandaj aplikova dhe faktikisht u pranova që të jem gjenerata e dytë ndoshta e arsimit të integruar këtyre trajnimeve. Cilat janë sipas juve vështirësitë që ka sistemi ynë arsimor? Mendoni se ka hapësirë që ky model të implementohet, por edhe gatishmëri, qoftë nga kolegët tjerë, qoftë nga nxënësit, prindërit e tyre? Po, mendimi im personal është që ka gatishmëri edhe nga kolegët, edhe nga nxënësit sidomos, por ndoshta nevojiten kushte pak më të mira për të realizuar këtë arsimim të integruar, sepse nëse ne sfidojmë integrimin qoftë multietnik, edhe në shtetin tonë dhe sfidojmë integrimin dhe evropian, atëherë ne vërtet duhet jemi të përgatitur për një integrim të këtillë. Dhe unë besoj që integrimi fillon pikërisht me gjeneratat e reja. Nëse ne i përgatisim gjeneratat e reja se si të integrohen, atëherë bashkarisht do ta sfidojmë këtë sfidë e cila ndoshta në këtë kohë është pak sa e vështirë, por na nevojitet të gjithëve për kraje prej atyre që e kanë kaluar këtë sfidë. Po keni mbështetje edhe nga udhëheqësia e shkollës lidhur me zbatimin e këtij modeli? Ju them të drejtën, unë kam aplikuar personalisht, kështu që nuk mund të them diçka më shumë për atë, po besoj që do ta gjej për krajën, sepse unë punoj edhe në projekte të tjera në shkollën time, domethënë ku punoj në shkollë të mesme me projekte multietnike, siç është Parandalo Dhunën, projekte tjera që janë bërë për vlerësimin e nxënësve dhe besoj që do ta gjej për krajën. Mendoj që nuk do hasim në pengesa, po do gjejmë një gjuhë të përbashkët. Aslında ben yeni başlayacağım. O zaman niye başvurdunuz bu programa ve sizin beklentileriniz nedir? Bu programa aslında büyük ilgimi çekti. Gördüğüm zaman da başvurum aslında son zamanlarda eğitimde entegre eğitimin uygulanması daha çok ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Bu konuda hem çocukların hem öğretmenlerin aralarında daha çok işbirliği kurması, entegre eğitimi daha çok uygulamalarını gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de bu tür eğitimlerin bize büyük faydaları olacağını düşündüğüm için başvuruda bulundum. Ve burslu olarak kabul edildiğim için çok memnunum. Peki şimdi en büyük zorluklarınız hangileridir? Çocuklarla mı çalışmak, yoksa onların velileriyle mi, yoksa diğer iş arkadaşlarınızla mı? Hangileri daha fazla bu yani? Tamam, aslında düşüncem şöyle, çalıştığım okulda entegre eğitim artık
kullanılmaktadır diyebiliriz de bunun daha büyük bir boyut alması gerektiğini düşünüyorum. Öğrenciler arasında sorun olmasa da az çok sorunlar çıkıyor. Fakat daha çok öğretmenler arasında velilerle işbirliği kurmak gerektiğini düşüncesindeyim. Bu yüzden daha çok girişimde bulunmamız gerektiğini, daha çok çalışmamız gerektiğini ve eğitimde bu tür uygulamaları kullanarak aslında geleceğin büyükleriyle çalıştığımız için en iyi uygulama çocuklarla olabileceğini düşünüyorum. Entegre eğitimi okullarda, hele sınıf öğretmenliğinde ve ilkokul öğretiminde bu tür çalışmalarda bulunarak, entegre eğitimi uygulayarak aslında geleceğe bir yatırım yapmış bulunacağımızı düşünüyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum ve entegre eğitimi daha büyük boyutta, daha büyük çaplarda kendi çalışmalarımda kullanmak istiyorum. Иако обуката е организирана за прв пат досега, заинтересираноста на наставниот кадар е голема бидејќи се стекнуваат меѓународни сертификати за знаење и компетенции од полето на интегрираното образование. Тренинг центарот Нансен модел за интегрирано образование е основан во јуни 2012 година во партнерство со Министерството за образование и наука на Република Македонија, соработка која што донесе позитивен бенефит во македонскиот образовен систем.